Assalamualaikum guys, kembali lagi di AS83 Channel. Kali ini saya sedang di daerah Priangan, tepatnya di Jalan Raya Pangandaran. Saya mau nyobain mie ayam viral yang berada di daerah Priangan, tepatnya di Jalan Raya Pangandaran, samping Dayatama Motor. Wah, adanya di seberang. Yuk kita samperin. Ya sih mah orang pakai biasa nih mendan bedanya. Oke guys, kita lanjut cobain mie ayam oblek. So, Ciao. mie ayam viral di Banjarsari. Kamu ketemu lu. Mantap. Jadi buat kalian yang males keluar boleh pesan. Pesannya kemana bang? Sinang hayu. Boleh bisa dipesan lewat GoFood. Topping mantap. Satu porsi. Per porsinya berapa? 8.000 rupiah. 8.000, murah meriah, topping banyak. Mie ayamnya ada mie ayam apa aja? Ceker, bakso. Mie ayam ceker, bakso. Kalau mie ayam bakso berapa? Paket 10.000. Mie ayam bakso 10.000. Ceker 10.000. 10.000. Mie ayam biasa 8.000. Ayamnya mantap. Topping seabrek 8.000. Bisa request. Kita cobain guys. Mantap guys. Ini anu Porsi 8.000. Kita cobain. Mantap. Langsung bersih. Ownernya lagi santai. Bang Oblek, kalau buka jam berapa? Habis Johor. Habis Johor, ready. Bisa makan di tempat. Tempatnya sehat aja. Pokoknya dijamin mantul. Lokasinya di seberang bengkel Dayatama dari Banjarsari arah ke Pangandaran, Jalan Raya Pangandaran.
Oke guys, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.